Jalup Jatend Piny Profesa Kithure Kindiki oseo Jalup Jatend Piny machon Rigathi Gachagua ewi mano mowacho notemo piem kod Jatend Piny William Ruto e kinde manene sirikal. Kindiki wacho ni Gachagua ne neno ni teko mare romre kod Jatend Piny, okang' mane nyalo kelo tungni e sirikal. Kanoloso kod girube mag jok mamine e kaunti ma Tharaka Nithi, Kindiki olero ni mopogore gi Gachagua en odhi bolore kaachiel gi konyo Jatend Piny William Ruto chopo singo manomiyo jo Kenya. Kindiki nolero ni ok en gima ber mondo mi joma tiyo e sirikal gol pachgi kokalo e ute mag fwambo weche kar chwalo paro makamago e buch jotend migepe kata ne Jatend Piny owuon. Kwa kazi badala ya kusaidia mkubwa wake anaenda kupigana na yeye. Yes, ndio nawaambia kuna elimu ya shule na kuna elimu ya maisha. Hii elimu ya maisha ndio hata umuhimu zaidi kuliko elimu ya kitabu. Unaweza kuwa na elimu ya kitabu lakini hauna elimu ya maisha. So anaenda pale anasema hata mimi ni rais kiasi. Bana. There can only be one leader at a time. Na hii kazi ni ya kusaidia rais. Sio ya kushindana naye. Ni ya kusaidia rais. Kunyeshe, kusinyeshe. Kulia, kushoto. Mbele, nyuma. Kazi yangu ni kusaidia rais na kutetea serikali. Ama namna gani? Mambo ya kupiga serikali ni mambo ya upinzani. Wale wako nje upinzani waendelee na hiyo kazi, yangu ya kusaidia rais.